Greetings, beloved child of God. Welcome to Truth is Truth, the channel that fearlessly unmasks deceit, exposes deception, and guides you towards spiritual awakening. Join us on this journey of enlightenment as we uncover the truth and reveal the light. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you can stay updated when new videos are uploaded. Together, let's seek truth, wisdom, and spiritual growth. Jwale o hlokomela hore batho ba nang le neo ya moya ho tswa ho yena hore na o batla ho kena ka boruting ba bokreste kapa neo ya hae e mo kgannela hore na o ya lethwasong la bokoma kapa lethwaso la boprofeta. Mme mathwaswane ke o ballang ona o fumana hore motho ka mong o batla ho anka kaofela a etse package hore nna ke na le bongaka ke boentse, nna ke na le seprofeto ke se entse. Empa ha o sheba neo ya moya e nentse sa hloke dintho tsena tse ko o ballang tsona, e ipatlela fela wena hore Modimo o file leihlo la moya hore o bone dintho tse sa boneng ke batho ba bang. Jwale ha o fumana rona le neo eo, ke eng eo e etsetsang setjhaba sa Modimo se leng hore ha se na neo e wena o nang le yona? E re ko etsetse mohlala fela. Re fumana hore re na le sebapadi ke sena, dibapadi di 10 le motso o mong ka hara lebala, empa re na le sebapadi se re se tshepileng ka ho hlaba dintlha. Ke mosebetsi wa hae hore rona re a moneletsa a felehetse a re hlabele dintlha. Jwale ebe sebapadi sena hona le hore se hlabe dintlha se batla ho bapatsa tsebo ya sona ya hore se tseba bolo hakae. Athe mona re na le common goal e le nngwe fela ya hore re batla ho fumana re hlabile dintlha, ha re batle ho tseba hore na o tseba ho bapala bolo hakae. Ke bona fela bothata be batho ba nang le neo ya moya ba nang le bona. O tshwantse a bontsha hore o tseba ho bala lentswe Bibele ebile ke kgeleke ka lehanong, nthwena o thwang ke charisma. Jalo tshwantse a bapatse nthwena, ha shebe hore na neo ene Modimo a mo fileng yona a ka tataisa ba bang jwang. Jwale Moale re ile ra mo bona maloba mona, o hopole hore Moale o la ka tlotswa boruti ke Matausi Bishop Sekete yena e seng re mo bona a batho ba morata hobane a re ke tla sebeletsa Modimo ka ho tshepahala. Ana le Bishop Malindi ke bona batho ba ho tlotsa Moale hore Moale e be moruti. Empa ha mamorao nyana mona Moale o la nna a kena dikereke a ntsa di tswa a di kena a di tswa. Ra tata re mmona a siwe le kereke ya Bishop Khatiane ka mane ka mova. Ke mona mala qala taba tsena tsa hae tsa o profeta. Jwale Bishop Khatiane o mosia le kereke ka mabaka a hae a neng a na le ona. Yaba yena o a qala jwale o practice a ke ha ana kereke ha la ntsa leka a ntsa sa tswelle a pota ka nqena a sa tswelle. Jwale Bishop Khatiane o nampa a monkile a mo beile thoko ho yena a bona mohlankana a mafolofolo lentsweng la Modimo athe yena o mission. Jwale ha se bua le kereke ke mona ma batlang ho bontsha hore na matlana a hae a seprofeto a ka mo sebelletsa nao. Mme ka nako eo ha qala a bontsha seprofeto ka hara kereke, ho bona matla Modimo hore na a sebetsa jwang. Maphuthe wa qala a ipelaetsa kerekeng ya Bishop Khatiane hore no man jwale tsamaiso mona ya fetoha
ya kereke ka lebaka la go bishop o na sa lahleha o ntse a etsa mabaka hae ba bua maphuthego go la lahla ke sepoko moale Bishop Khatiano na hata ikgakantse ka hara kereke mme ya ba wa kena ka hara kereke o itulela morao kwana ka hara kereke ya hae ya ba o busy ka diprofito ka hara kereke ha re tlantla mahlo a fumana Bishop Khatiano ke enwa Heaven. jalo o tseba ha o etsa ntho e fosahetseng o a itshwarisa wena ka bo wena hobana o a tseba go ntho ne ke etsa ha ke a tlamea ho etsa jalo ha o fumana monga lelapa a sa le teng wena o le busy ka kitchening ya hae o itaola o baka dikuku etsa ntho engwe le engwe o a tshwareha hobane ha wa fuwa matla a mme seno se le sa etsa hore Bishop Khatiane a nke qeto ya ho moleleka ka hara kereke ntho e bohlokwa ke hore motho ha fumana hore neo o na le yona o batla mo a ka ba mosesane teng ra tswe takateng hore hanke ka tlotswa fela nna hantle ha ke kwana ke ya kwana jalo o batla profile ka morao hore tsamang lo botsa batho ba neng ba ntlotsa hona ne ba boneng hona empa batho bana ba sa motlotsetsa sena sa sena se etsa jale ha o bitswa ke Satan a o bitsetsa mo ba tlang teng o qadisa mane ho batho ba lokileng hore o hlahelle o hlwekile hobane batho bana ba tshepa mokoto le mabosho jale ke ena ntate po pedi ga tsamang lo botsa mokoto le mabosho ke tsamaile le bona tsela ibile ke bona ba nkentseng ke be presentera jalo ka le bona ke le presentera mpa presenter nthe rona ne re sa tsamaye ka yona wa itlo gona ya kae jale bo profeta bona bo tletseng hobane ke bona bo seng buisa setjhaba timelong setjhaba se ya timelong se iswa ke seprofeta batho ba batla ho profeta batho ba batla ho tseba hore na maphelong a bona hona le eng ka pele. Thanks for watching. May the truth set you free and bring you closer to God, Elohim. Until next time, stay enlightened.